Nemam blage veze kako ovo funkcioniše. Da li se vidim, da li se ne vidim. Da li to neko nešto može da komentariše. Strašno. Ja apsolutno ne vidim komentare, vidim samo, ne vidim ništa. Da vidim šta kaže ovaj. Vidjeli ste tu je Partizan opteretio ovu stranu lopte, 3 igrača su tu bila, dovoljno prostora za Holenska da pogodi to. Još se mučim sa tehnikom. Ostave loptu Kuzmiću, ići će na liniju sloboda Vasika Kuzmić, Paul je napravio zabrat, druga lična greška Partizanovog kapitena. Ovo je Zagora vrlo brzo da završi. Volter, Lazarevićom, neće šutirati. Savinić. Molin. Odbrana Pantera. Primio loptu blizu koša Kuzmić. Još slobodnih bacanja. Da li će neće biti prisutni poeni, kaže. Ah, evo ga. Dobro večer. Palim te Bože. Nikako da ubodim šta, gdje, kad, kako. Znači, dobro večer svima, koliko god da vas ima, ako vas ima, malo je problematično što nisam nikad radio ovaj moment, odnosno nisam se nikad bavio ovim stvarima, tako da mi baš ne ide od ruke, ali nema veze, tamo je u pozadini Zvijezda Partizan, ja sam u crnom, što znači da navijam za Zvezdu, normalno. Šta da vam kažem? Rodio se, jel ono sad da vam kažem nekih podataka, evo rodio sam se davno, 27. oktobra 1964. godine, znači 19 godina poslije drugog svjetskog rata i 27 prije ovog našeg opšte narodnog veselja. Knjiški paketi. Inspiracija. Šta reći o inspiraciji? Ona je sastavni dio talenta. Ako imate talenta za pisanje, lako ćete naći inspiraciju. Inspiracija je svugdje oko nas. Važno je da vidimo sekundu. Da vidimo stvari oko sebe, da te stvari, te stvari jednostavno primjećujemo, da im obratimo pažnju na njih i da te stvari poslije bacimo na papir. Ne živim ja u Sarajevu, ja sam živio u Sarajevu do rata, trenutno živim u srpskom Sarajevu, to se sad zove istočno Sarajevo i svi mi Srbi koji smo izašli iz Sarajeva poslije rata jer smo alergični na pojam Sarajevo i kad nas vezuju zato jer je Sarajevo mjesto srpskog stradanja, tako da
Ne živim u Sarajevu i u Sarajevu sam bio poslije rata možda 10-ak puta, ne više, i tamo idem samo kad zaista moram. Savjetujem vam da idete u Sarajevo. Što se tiče Metastaze, dakle, ja sam izvorno pjesnik, ja sam uvijek pisao poeziju od malih nogu, od osnovne škole, srednje škole i tako dalje. Poslije sam postao malo ljubomoran ove pisce koji pišu romane. Znate, nikad nećete vidjeti... Dobro, Jovana. Tako da nećete nikad vidjeti nekog ko na plaži nosi zbirku poezije i čita poeziju. I onda sam ja htio da nekad jednog dana i mene neko ponese na plažu, odnosno moju knjigu i da je čita, onda sam napisao 7. dan, to je prvi roman, drugi roman Metastaza, sad ću da krenem vjerovatno i u treći. Šta mi se više sviđa? Poezija je britkija forma, poezija traži od čovjeka da se skoncentriše, da na jednoj stranici u 3, 4, 5 strofa kaže ono što neko razvuče na cijelu knjigu. To recimo moj 7. dan, moj 7. dan je knjiga od nekih 230 stranica, a stala je cijela recimo u jednu pjesmu Sve nas noćas deli, pamuk i svila. Govori se o tome da, u stvari ja govorim o tome da je poezija kraća i teža forma, ne dozvoljava da se čovjek razmaše, kao što dozvoljava roman, sjednete pa pišete do mile volje 100, 200, 300, 500 stranica, kako vam paše. Poezija je nešto što je jače, ljepše, bolje. S druge strane, nećete nikad prisustvovati večeri, može promocija nekog romana, ali nećete nikad na jednoj večeri imati nekog ko će izaći i čitati vam roman, to je dosadno. Znači, poezija je neka forma koja je bliža i lakše je njom baratati nego prozom. A proza opet dozvoljava da pišete šta hoćete, kad hoćete, kako hoćete i koliko god rečenica hoćete. Ja za Falskar. A to što pišu podaci pišu razni. Piše kako ko hoće i šta hoće, tako da tu nema baš nekih posebno sigurnih podataka. Recimo, moja prva zbirka je Svetla Sarajeva, druga je s ove strane Drine, treća je Let iznad Lukavičjeg gnijezda, četvrta je Ispovijest ludaka. Onda sam objavio zbirku poetskih priča Kada ti jave da sam umro, pa sam napisao izdao zbirku poezije Slobodni stil, kad smo se voljeli nas dvoje. Nakon toga je išao roman 7. dan, pa Metastaza, pa onda zbirka poezije Kad đavo krvi zaživi, za koju sam prošle godine dobio nagradu ovdje Šušnjak. Neko je pitao za Metastazu, Petra, izvini u sekundu. Metastaza je, pošto mi 7. dan je roman o raspadu jednog braka, Metastaza je nešto slično, drugačija skroz forma, ali također se radi o raspadu jednog braka. Interesuju mi socijalne teme, meni je ratar preko glave, tako da njime se bavim kroz poeziju rodoljubivu, ali ne želim da pišem o ratu. Mislim da je to tema o kojoj sad svi pišu i svi znaju i svi su učestvovali i svako je bio i Rambo i Komandos i svašta nešto, a to su neka vremena koja želim da zaboravim. Petra muzika je uvijek inspiracija, ali nažalost možda ću vas razočarati, ne ovo danas što se sluša, nego moj muzički ukus je ostao zarobljen u 90. godinama, tako da ja i dan danas u autu imam bjelodugme, ribu čorbu, parni valjak, znači ono sve što je snimano prije rata, eventualno neke nove stvari koje su bacivali, ali opet govorimo o grupama, kao što ste nabrojao, Duše, tu je i Kerber, tu je, ima dosta grupa koje su funkcionisale fantastično prije rata. Pa socijalne teme su u stvari, znate, bar ja tako posmatram, i napisao sam to u 7. danu, negdje sam to čuo pa sam vjerovatno prekopirao, copy-paste,
da svi nesretni brakovi imaju najbolju publiku, a sretni brakovi najbolje glumce. Tako da sam se tu negdje bazirao na odnos muškarca i žene koji vremenom završava, počinje sa ogromnom strašću ljubavlji, pa onda polako, Ćao Irena, Aleksandra, 1997. godine izašla moja prva knjiga Svjetlo Sarajeva i sa njom sam primljen u Udruženje književnika Republike Srpske i tad i dan danas kao jedan jedini koji je primljen sa jednom knjigom, jer su dvije minimum. Tad su me proglasili za najveću nadu srpske poezije u Republike Srpskoj. Ne znam da li sam to opravdao, to je bilo perfekt, ja sam već zašao dobro u godine, tako da se više ne nadam ničem. Da vidim ima li gore kakvo pitanje, da sam ga promašio. Nisam. Nisam. Hvala Serž, jel ovo se čita Serž? Pozdrav i za tebe. Malo je bilo nezgodno s početka, nisam s tehnikom stao najbolje. Aleksandra, ja sam po prirodi lijen čovjek, ja ne volim da radim, ne volim da pišem. Volim da pišem, ali ne volim da radim. Tako da, zdravo Stanislava, čao Stanislava. Znači, pisanje romana zahtjeva sjedenje i intenzivan rad, dok poezija, nju možete pisati u hodu. Ja sam recimo pjesmu Crkva za koju me redovno mole da ja ne recitujem. Prolazeći pored crkve napisao sam naravno u glavi 3 strofe, došao kući, završio i ona jako dobra pjesma. Mnogo je lakše pisati poeziju što se tiče radnog dijela, a što se tiče mentalnog, to je mnogo teže jer ja volim rimu, mora se sve uklopiti i u ritam i u rimu, određen broj slogova, sve, a mora biti smisleno, ne možete stalno govoriti ja nekog volim pa ga molim, kako već ide. Čijoj poeziji se divim u svoje mladalačko doba kad sam išao u srednju školu, gimnaziju, znao sam na pamet sve ljubavne pjesme koje je napisao Jovan Dučić. Dalje, naravno, tu je Milan Rakić, tu je Aleksa Šantić, to je znači rimovani dio, s druge strane ne možete zanemariti ni podrazno Disa Ujevića, a da ne pričam sad o Branku Vinkoviću kome ne treba ništa govoriti, koji je čitao poeziju, zna šta je Branko Vinković. Kao književni uzor, pa nema ko nije uticao na mene, mnogo sam čitao, mnogo knjiga pročitao, sad čitam sve manje jer bojim se, ostane to negdje u glavi ono što se pročita, pa se lako može desiti da, čao Aleksandra, lako se može desiti da nečiju rečenicu ukradem. Trenutno izuzetno poštovanje imam, ja govorim o savremenicima, ne trebam da govorim o nekim ljudima koji su obilježili književnost tipa Dostojevski i tako dalje. Kao ljudima i kao književnicima jako poštujem i mogu reći da volim te ljude, to su Nenad Milkić, moj dobar prijatelj iz Malog Zvornika, Edin Saša Đorđević iz Smedereva, znači Nenad Milkić koji je otvorio Srbiji oči po pitanju košara, Edin Saša Đorđević koji je u 3 knjige o slobodi, u trilogiji o slobodi, mnogo lijepo ispričao srpsku istoriju. Tu je Branislav sa svojim Grumenom podno Prokletija koji sam jedva pročitao, toliko mi je teško pala ta knjiga. Dalje, mnogo volim to
za koji sam ja pisao recenziju, koji je jedan fantastičan osvrt na rat u Sarajevu i koji je tako taj rat objasnio da je to nešto nevjerovatno, čovjek koji je samo čitao o njemu. Isključivo kao prvo moraju biti dobri ljudi, pa onda, jer meni ništa ne znači što je neko dobar književnik, kako je, da ne kažem šta. Uporno bježim od rata i to ne želim da pišem. Što se tiče romana, volim socijalne teme i moj roman 7 dana je pretvorio sam ga u predstavu. Na riječ jer niko ne čita, nikoga ne interesuje ono što je pročitao, odnosno oni koji treba da promijene svijet, oni su indolentni prema onome što se piše. Da, Nenad je genijalac. Imam ja taj roman u rukopisu, nažalost nisam ga još počeo čitati, ja mislim da će o meni uši zavrniti kad me vidi. Slike iza mene su, pa ne znam, jedno je Bosner, drugo je, zaboravio sam kako se zove umjetnik što radi grafiju, originali su. Sad radim na Trosjedu. Sad malo pijem kafu i pripremam svima neke 3 ideje za roman, ali vjerovatno će to potrajati, pošto odok sada godišnji odmor i ne mislim nego 9. i 10. juna gostujem u Kragujevcu sa nekom, tamo su neka dešavanja književna, pa ću tek kad se vratim razmišljati o tom šta dalje da radim. Znači 9. i 10. sam u Kragujevcu, onda ću vjerovatno produžiti malo do Beograda, da se vidim i sa svojim prijateljima dragim i sa nekim glumcima koji su radili, Aleksandar Lazić i Jelca Kovačević koji glume u mojoj predstavi. Omiljeni pisac nemam, volim da čitam, volio sam nekad strašno da čitam, međutim preferiram domaće pisce i preferiram savremenike. Znači, iz mog vremena, ono što sam pročitao, znači, kompletno Kapora, kompletno Majdaka, kompletno Pavičića, znači one ljude koji su pisali o vremenu u kojem ja živim. Aleksandra, kad je čovjek oženjen, inspiracije ne fali. Inspiracija upadne na vrata i napravi haos. I onda samo to treba pohvatati i izvući ono ključno iz toga i dalje se zviždi. Dalje, šta imam ja osobe? Pa ne znam, zato online, evo ovo je prvi put da ja nešto online radim, mislim da je to dobra stvar, zato što književnik može da dopre do više ljudi, jer znate kako to promocija ljudi teško. Znači, mene može, sad ne znam gdje se ko nalazi od vas, koliko vas ima, postavljate pitanja, tako da zaista ne znam gdje ste, ali meni Zorica Vučelić, Zoćo, eto me Kragujevac. 7. dan je napisan i 7. dan i Metastaza su napisani u cugu, znači ja to sam sažvakao u glavi da sam sjeo i pisao, mjesec dana mi je trebalo za 7. dan, sa kontrolom naravno i naravno i za Metastazu isto toliko. Ne čitam knjige, jedina knjiga koju sam pročitao na roman, sam čitao od 12 do 3 na poslu, pa sam sutra umjesto u 7 došao na poslu u pola 6 i nastavio da ga čitam, dok nisam pročitao,
odustao. I to je jedini roman koji sam pročitao, znači u Bordu je bio i ne vjerujem da ću ponovo se usuditi tako nešto, ali taj me roman držao, baš me tako uhvatio i zalijepio za ekran. Što se tiče podrške, podrška je nešto što nemam ja u principu neku veliku podršku. Ne bi sada objašnjavam, podrška uvijek ide, trebala bi ide iz kuće, ali ne ide. Ide od strane prijatelja, ali i to je... Zavisi ko vam je prijatelj, koga smatrate prijateljem, koliko je zaista prijatelj. Recimo Metastaza je roman koji sam ja prepričao u Smederevu Ediju Saši Đorđeviću, ne u detalje, ali sam mu prepričao. Onda mi on koji daje podršku. Ovo ostalo za tapšanje po ramenima, pa tapšu svakog i kad izvedete smeća iz kuće, tapšu vas kada baš se vrijeda. Nemam Petra, nemam omiljenog književnog lika, nisam tu nešto da imam sad neko ko me fascinirao. Postoji jedan roman koji sam pročitao sa 18-19 godina i taj roman me fascinirao, samo roman, govorim, Poklonjeno lice od Heinz G. Konsalika, koji je, ako naiđete nekad negdje na njega, fantastičan roman. Što se tiče slobodnog vremena, volim da gledam filmove, volim da gledam utakmice, volim da gledam prazno, volim da sam sam, najviše volim da sam sam, da skuham sebi kafu i uživam u tišini. Nisam neki radnik, sada ja nešto radim. Malo se zezam s gitarom, malo nešto sam, kao nešto komponujem, ali to je za svoju dušu bez veze. A ljubav je sve. Šta je inače život bez ljubavi? O čemu bi se posvetili, o čemu bi pričali, šta bi nas podizalo ujutru? Sad ljubav je širok pojam, mnogo širok pojam, ali pretpostavljam da Marijana misliš na ljubav između muškarca i žene i to je, hajde da se vrati, da ne igramo se Biblije i Adama i Eve, sve počinje iz ljubavi. Ona vremenom pokazuje svoje imane, ali bez obzira na to, ljubav je ključna stvar u životu svakog čovjeka. Bez ljubavi, ne vidim da bi se išta dešavalo. Ja volim da pišem, ne volim da puno pišem, nisam radnik, rekao sam, ali volim da pišem, volim da recitujem, volim da izađem na scenu i da odrecitujem svoju pjesmu i da dobijem tu reakciju publike koju redovno dobijem i to je jedna ljubav prema publici, jer sam ja zahvalan svakome ko dođe da sluša ono što ja govorim, jer znate, to su ljudi odvojili, evo i večera ste odvojili neko svoje slobodno vrijeme da bi slušali šta ja mlatim. Ja sam vam zahvalan na to i kao što sam zahvalan svima koji dođu na promociju, jer su odvojili vrijeme, došli da slušaju. Koji bestseller mi? Ja ne znam šta je bestseller. Bestseller je reklamni trik. Znate, danas imate Daniela Stil, ne znam više kako se zovu pisci ljubavnih romana, ona je sirotica, on je bogat i preplanuo i šta ja znam i to se proda u 50 milijuna primjeraka. Onda imate roman koji ljudi ne čitaju, koji je fantastičan, tako da bestseller je nešto, mi ćemo pobijediti u finalu, zato sam ja u crnom. Partizan, naravno. Izgubili smo u fudbalu, pa valjda ćemo u košarci nešto da uradimo. Volim sport, ali fudbal sve manje, previše para, premalo fudbalera, premalo kvaliteta, košarka je mnogo brži sport, energičniji i košarku
trenutno, ne trenutno, nego zadnjih godina isključivo košarku. Pa teško je saznati o sebi bilo šta od drugih. Ljudi nisu skloni da budu iskreni. Samo su mala djeca iskrena i pijanci. Onaj ko je pijan, on je iskren, on ne može da zaključi. Što se tiče čitalaca, oni su uvijek tu da kurtoazno pohvale ono što su čuli ili što su pročitali. Sad koliko je to istina nije, ne znam, ne bih o tome jer ukusi su različiti. Moj 7. dan postoje ljudi koji ga drže pored glave, postoje ljudi koji nisu mogli pročitati 30 stranica, tako da i naravno njima nije legao, ali će iz kurtoazije reći da je dobro. Omiljeni fudbaler? Ja sam uvijek volio Safeta Sušića, jer sam navijao za Sarajevo prije rata. A što se tiče golmana, baš sam danas bio sa bivšim golmanom Želje, Draganom Škrbom, tako znači, ajmo, Safet Sušić i Dragan Škrba. Olivera, pravi tim. Ove nove, evo gledao sam Zvijezdu, Partizan u fudbalu, nema se tu šta gleda, to je tuga. Gledao sam sinoć Liverpool i to je isto tuga. Izađe milijarda evra na livadu i ne znaju igrati, ali dobro, Bože moj, neko im je dao te pare. Kalinić je za tada sve pojedine ubacio šutem za 3 od 4 njegove trojke, Crvena Zvezda u napadu. Ako ima još kakvih pitanja, ja sam spreman za ovo, ne znam da vas davim svojom pričom. Počeo u srednjoj pa prestao, pa sam onda, moja zbirka Svetla Sarajeva je nastala u ratu 1995. godine, u njoj je pjesma Molitva koja je posvećena mom ocu koji je poginuo u ratu i izašla je 1997. Trebalo je malo vremena. Nisam očekivao nikakve nagrade, ali sam oduvijek želio da napravim nešto, pa da bude to nešto. Jako je teško, mnogo je sujete među nama, mnogo je zavisti, mnogo je... Mi smo kao frustrirane babe u jednom džaku, to je užas kakvi su književnici. Opet kažem, izdvajam te, imam i ovdje jako divni ljudi, ali izdvajam, evo, rekao sam, Kosanovića, Milkića i Đorđevića, koji stvarno kao ljudi su fantastični, da sa njima možete sve. Dijela kojeg neafirmisanog pisa, pa evo ja sam za vas neafirmisan. Mada imam staža 25 godina i dobio sam nagrade i po Srbiji, u Vojvodini sam dobio od Saveza srpskih udruženja, od srpske dijaspore, od ne znam više od koga nisam dobio nagrade tamo u Srbiji, ali džaba književnost je. Mi smo bazirani uglavnom na Paula Coelha i na tako neke stvari koje nam se plasiraju na televiziji ili preko novina i sad su počeli štampati romane za 2-3 marke kod nas, pa ljudi čitaju svašta. Pojavio se jedan, mladi vrlo loše pišu odmah da se razumijemo, ali pojavio se kod mene jedan pjesnik mladi koji prvi put kad sam ga slušao, ja sam se naježio. Kako taj dečko barata rimom, kako barata poezijom i mislim da će vrlo brzo da dostigne vrh, samo ako nastavi da radi. Ognjen Kandić se zove, dečko iz Nevesinja, trenutno je asistent na Filozofskom fakultetu i stvarno je žestok potencijal. Trenutno me čeka Dimistija ili Distimija od Milkića koji mu je poslao, stoji na poslu, čeka da otvorim i da počnem da čitam. Eto, to je, znači ne čitam ništa, moram prvo Milkića da pročitam,
taj njegov roman u nastajanju, odnosno koji je nastao, pa da vidim šta je on to napisao, jer je to nešto sasvim drugačije i od Dunje i od ove trilogije koja je fantastična. Oduševio me se svojom trilogijom o košarama. Da, i Edi treba uskoro da se pojavi taj njegov umjetnik, pošto Jančar, Ustanik, kako ono bi, Jančar, Ustanik, Četnik, Doktor, to su peti je umjetnik koji će uskoro da izađe, pa i to me čeka. Ali nisam nešto, kažem, ne smijem puno da čitam, zato što nesvjesno ću ukrasti nešto, a onda ne bilo bi to jako ružno da ukradem nečiju misao, ili rečenicu, jer svakako se sad spremam da i ja počnem da pišem nešto novo, pa ne bi bilo baš pametno, ali Milkića moram pročitati, inače neću smjeti preći granicu, on me vas da čeka na granici kad ide u Srbiju i onda odemo negdje ne negdje, nego odemo na ručak. Ja nisam znao ništa o košarama dok mi Milkić nije dao svoje romane, a dao mi je drugi i treći, pa sam ja čekao prvi, pa kad sam uzeo prvi, prvi, drugi, treći su pročitao u dahu, sva tri romana, pa daš snovi. Svaki književnik, ako mogu sebe da nazovem književnik, sanja. Svaki živ stvor sanja, ali književnici sanjaju i otvorenih očiju, pjesnici pogotovo. Naravno da mi živimo neki drugačiji život. Živimo neki život koji je, znate, živite normalno, idete na posao, ja idem na posao, radim u policiji, onda ako izvalim kakvu glupost, oprostite mi, pošto ipak radim u policiji, živite neki normalan život, a onda u međuvremenu morate nešto da stvarate, ne zato ne morate, nego jednostavno imam želju da stvaram nešto i onda je to je malo komplikovano objasniti ljudima s kojima ja radim. Ima je to enoga pisac. Čest pisac napiše li se šta. Vojvodini. Pa ne znam, za Vojvodinu možda, moram se dogovoriti s nekim, jer ja poziv iz Vojvodine ne očekujem, ko će me pozvati, jel? Onda moram da se dogovorim s nekim da dođem tamo, pa da napravimo zajedničku promociju. Sad je bio Saša Mišavić iz Novog Sada, na Palama imao svoju promociju, pa možda da se čujem sa njim pa da dogovorimo zajednički nastup tamo negdje u Novom Sadu, ali ne znam, potom. Definitivno i pjesnici i pisci, sve su to pisci. I pisci su pjesnici, samo što malo ih taj tehnika izražavanja zezna. Naravno da gledam drugačijim očima. Znate, da biste pisali morate posjedovati naravno talent, ali da biste pisali dobro morate vidjeti drugim očima, skroz drugačijim očima, jer ono što je normalno, što je svakome normalno, pisac zapazi i onda kad to piše vi se šokirate, svaki dan ste prolazili pored nekog kontejnera i on je bio samo kontejner, a onda kad pročitate u nečijem opisu, ne znam, Sašinom, Kosanićevom, Milkićevom, vidite da to nije običan kontejner, ima nešto drugo u njemu. I to je dužnost pisaca i pjesnika da prikažu stvari, da uljepšaju, da ih približe ljudima na neki drugi način. Nisam čuo Olivera. Najveća granica koja postoji je granica na Drini. Ona nije, ne mislim na one carinici i te gluposti, nego mi jednostavno mi gledamo u Beograd, Beograd ne gleda u nas. Beograd ne gleda ni ove druge. Jako je teško probiti se među toliko, mogu zamisliti koja je sila pisaca i nadri pisaca u Beogradu i u cijeloj Srbiji. Pa nas u udruženju književnika u Srpskoj ima 170 i nešto, to je strašno. Pa ne vjerujem da je, mislim, znam ko su, pa znam i da ne zaslužuju da budu, ali su tu. Znam da udruženje književnika Srbije ima 1000 i nešto članova. Mi smo najpismenija nacija na svijetu, ali slabo se pazimo.
Knjiga je uvijek bolja. Nije slika govori 1000 riječi, ali knjiga je uvijek bolja jer knjiga vam daje mogućnost da probudite maštu. Knjiga, riječ, pisana riječ kad se pročita, onda svako ko je čita može da je doživi na svoj način, može da sebi ekranizuje u glavi ono što čita. Na ekranu je to već 50 puta probano, namješteno. Znate, svi smo mi obični ljudi. Svi smo mi oni koji spavaju noću, ustaju ujutru, bauljaju u WC, umivaju se, pa peru zube, šta li već, onda doručak, ručak, večerac, znači svi smo mi obični. Onda ti obični ljudi na ekranu su prelijepe žene, prelijepi muškarci, sve im ide od ruke, skoro savršeni. I onda to meni kvari sliku, meni treba običan čovjek. Samo običan čovjek je pravi čovjek. Ovo sve što se vidi na ekranu je i, pogledajte TV spikere, uštimani, našminkani, sređeni. Šta trenutno? Eto. Ja film obožavam. Nije to sporno, ja volim gledati filmove kod mene, ili sport ili film na televiziji. A što se tiče ekranizacije, radio sam ja scenariju za Metastazu, ali mora se on preraditi, mora se doraditi i to je skupa igračka. Ta skupa igračka, evo jedno smo našli mogućnost da se finansira Metastaza kao predstava, u stvari 7. dan kao predstava se treba naći pare za Metastazu, ali vidjet ćemo. Koliko grama tuge? Radi se o tonama, moja stane. To je sasvim dovoljno. Ljudi koji se nisu baš sreli sa srećom ili su naišli neke stvari, onda to traže kroz poeziju, kroz stih, tako da je o tonama se radi. Uz tišinu. Majo, ako pustim muziku, ne mogu da slušam ozbiljnu muziku, nisam joj sklon, ne razumijem je, pa ne mogu sada se poliram kako su došedljavamo Bachom ili Beethovenom, a ako pustim neku muziku domaću, onda počnem da pjevam, tako da od pisanja nema ništa. Savršeno pržim ćevape, znam kuvat, znam prat, znam peglati, znam sve što mi treba, a tako da nešto mi treba, što treba svako da znam. Tu se sad ne radi, sad ću vam reći, Majo, tu se ne radi o kvalitetu, tu se radi jednostavno o nekim stvarima koje su mi legle. Nikad nisam nešto forsirao strane pisce, uvijek sam volio da čitam domaće, ali volim da čitam ladlama, volim da pročitam šama, jer je to beletristika, to je onako špijunski, ne zahtjeva puno razmišljanja. A što se tiče domaćih pisaca, pročitao sam Kapora i Majdaka uzduž i poprijeko, poeziju sam pročitao, ja ne znam da li neko nešto objavio prije rata da ja nisam pročitao, a sad zaista uživam u knjigama ove trojice koju sam nabrojao, Milkića, ne uživam više, pročitao sam Milkića, Đorđevića i Kosanovića. Priroda, uvijek ispred asfalta, ali uvijek. Ja sam se rodio na asfaltu, ja sam čitav život na asfaltu, meni se asfalt i beton gadi i moj san je da se završim negdje u podnožju neke šume, u
uz rijeku, bez struje, samo sa petrolejkom, da navečer zapalim cigaretu i gledam kako rijeka protiče i uživam u to. A ko ne voli ruske klasike? Ali su oni teretni, jako su teretni, zahtijevaju puno razmišljanja kad se čita i to kad se pročita jednom treba se na kandu se čita ponovno. Omiljena knjiga, rekao sam već, fantastična knjiga koju sam pročitao, jedina knjiga koju sam pročitao pa otvorio iz početka čitao je Poklonjeno lice od Heinz Konsalika. To je knjiga koju sam prvi put doživio Njemci u Drugom svjetskom ratu kao ljude, dotad sam mislio da su oni samo onako, Bože me sačuvaj, ali tu su prikazani sa svim svojim mukama i ta mi je knjiga jako legla. Sad moram, Milice Đavle, mnogo volim svoju pjesmu Svetla Sarajeva koju izvodi Zabranjeno pušenje, to je sada se pohvalim, jel? Ali volim, pa šta, sad kad bih nabrajao sve što je snimila Čorba, što ja volim, Dugme, Azra, Kerber, Vanjak, mislim, bilo bi tu svega, a gdje je ljubav? Ajde recimo da kažemo gdje je ljubav, od Parnog Valjka, ili se ona zove samo ljubav, ne znam, ali fantastično. Da zapalimo mi još jednu. Partizan mi gubi, ali dobro, Bože moj, ima i drugo poluvrijeme. Evo sad se ja zbunim, sad ja ne znam šta bih pričao, Partizan mi gubi pa sam malo deprimiran. Ivanović, ostaje visoko Lesor, Volin, zatvara se ono liniju Madar, Da, na mojoj promociji se pojavljivala, ali promociju moje knjige, kada ti javi da sam umro, je pratio atentata, promociju 7. mjerava i vremena, može potražiti na YouTube 7. dan Goran Račan i tu je promocija, znači filmska promocija mog romana 7. dan gdje je kompletno pokriveno muzikom atentata. A Milić Vukašinović, Vatreni poljubac, pa Milić Vukašinović je legenda Sarajeva, bio i muzička legenda. Mislim da je trebao da prestane određenom periodu da se bavi muzikom. Otišao je malo ulijevo, otišao je malo, skrenuo je sa puta, ali što se tiče Vatrenog poljubca nekad, to je bila grupa za respekt. Sad, Bože moj, ljudi stari, ja ne mogu da se pomire s tim da više nema tih ideja, da nema više, no i na kraju krajeva rock'n'roll je umro, nažalost. Šta reći, žao mi je, ali nema toga više. Doduše trude se malo, evo, Smak je imao koncert nedavno u Kragujevcu, to je jedna fantastična grupa. Kerber, naravno, i oni nešto rade. Ne znam ko još Zabranjeno pušenje izdaje novi album, ne znam ko još funkcioniše. Bora Čorba, da li on nešto radi, ne znam. Ne znam, nisam nešto u toku u zadnje vrijeme. Mislim da samo ubiru plodove svog rada nekadašnji, kao što je Brega održao 3 koncerta uz Sarajevo, Zagreb i Beograd i završio priču. Da li bi nam nešto pročitao ili odrecitovao? Pa malo je nezgodno za recitovanje
sam nešto na YouTube-u neke moje recitacije koje sam ja postavio, tako da možete čuti i mnogo ljepše zvučale. Moje knjige se ne mogu naći u Srbiji, moje knjige nikada nisu bile u Srbiji, osim kad ja donesem pa podijelim nekome, tako da njih tamo nema. Nijedna nije, i u stvari izašla je ova zadnja zbirka poezije koju sam dobio nagradu kad Đavo krvi zaželi, ona je izašla u Pišniću. Ja sad ne znam gdje se to može nabaviti, u Filip Pišnić inače u Beogradu. Pa ne znam šta bih rekao sa nešto. U dvorištu škole, osnovne škole Sveti Sava u Srpskom Sarajevu, u Srpskom Novom Sarajevu, nalazi se spomenik koji je radio moj prijatelj Borko Močević, na kome je uklesana moja pjesma Subra. To je spomenik stradalo djece Srpskog Sarajeva i to je nešto na što sam ponosan, jer jednog dana, kad umrem, što je trajno, za ostalo ćemo vidjeti. Kakav je osjećaj kad završim djelo? Pa prvo ja ne smatram ništa toliko bitnim da bih sad bio nešto strašno ponosan. Mnogo ljudi piše, mnogo ljudi stvara. Meni bude drago da ne moram dalje da radim. Pošto sam po prirodi nije završio, sam prekontrolisao i kad to završim onda idem na kafu normalno. Sasvim najnormalnije jer to meni bude mi drago. Znate kako to izgleda? Dobijem nagradu, odem po nagradu, čestitaju mi, snime me, uzmu izjavu i sutra više niko ne zna da sam ja tu nagradu dobio jer sutra je novi dan. Prekustra pogotovo. Znači sve, život je toliko brz da tu nema biti ubijeđen da si najbolji, biti ubijeđen da si napravio remek djelo, biti ubijeđen u nešto je smrt za stvaranje. Čovjek treba da stvara najbolje što može, a vrijeme će pokazati. Doduše, vrijeme vrlo rijetko pokaže. Masa pjesnika je postala poznata tek kad je umrla. Valjda ja neću, ali šta znam. Mislim, možda ću biti poznat prije nego što umri. Najviše volim da se odmaram evo ovdje. To je trosed, ispred mene je TV i laptop i ja onda gledam malo televiziju, malo čačkam po laptopu i tako, prolazi vrijeme. Ne pišem ništa novo, spremam se da pišem, ali imam neke 3 ideje pa ćemo vidjeti koja će problema. Mislim da će, pošto imam definisane 3 ideje, jedna od njih je socijalna, baš mislim da će ta socijalna da prevagne, jer tu imam potrebnu širinu, ne moram puno da istražujem, ne moram puno da radim da bih počeo to da pišem, znači mogu samo da malo provrtim u glavi šta ću i da sjednem i da to samo pretočim u roman. Roman mi se sad jako sviđa, sam se upatio toga i pozorišnih predstava. Pa vidjet ću. Ima vremena. Duga je godina. Vječno, nismo još ni pola prešli. Upade mi dim u oko. Ako bude šta novo, čuće se. Mislim, bit će nešto novo sigurno. Samo ne vjerujem prije kraja godine. Možda čak i prošle godine su mi izašle 2 knjige, tako da ne treba ni, ja sam i protivnik hiperprodukcije. Ako svake godine izdavati, imao sam jednog prijatelja, nažalost umro je, književnik, pjesnik, koji je objavio 19 knjiga, i onda ga ja pitam, daj mi reci jednu pjesmu koja je ostala u narodu, o kojoj se priča. Nema ni jedne. Znači, hiperprodukcija je mnoge stvari bih uradio drugačije. Ali mnoge. Ali pošto sam uradio što sam uradio i zajebao se na, da iskoristim taj stari srpski izraz, zajebao se na 100 mjesta,
Ta bih mjesta izbjegao, ali bi se zajebao na drugim mjestima, tako da u suštini ne bih dobio kvalitativno ništa, ali sigurno bih mnoge stvari uradio drugačije. Sad šta bi one proizvele, to je drugi par cipela. Pa 7. dan je roman o meni. Tu sam se ugradio 128.000%. Metastaza je roman koji je sastavljen od mnogo dijaloga i gubimo vrat. Strašno. Metastaza je sastavljena od mnogo dijaloga i tu sam dao dosta sebe. Pa kako pisati ako čovjek nije iskusio? Znači, ja ne mogu da pišem, nemam tu maštu da pišem o naučno-fantastične romane, jer jednostavno nisam bio u svemiru, šta, ne znam ja. Ne pada mi na pamet, ništa slično. A ove socijalne tu unosim dosta sebe jer preživio, doživio, kako god. I onda te svoje emocije, a emocije su dan je savio meni. To je neki autoportret mene, naravno ne kraj, ali tako neki život koji govori o raspadu. Ne znam, pa ne znam kako se neko može prepoznati, jer ja nemam ja ne pominjem nikoga. Ja se strašno pazim toga da pomenem nekoga, ne da pomenem, nego jednostavno nisu mi, ti ljudi koji bi se mogli prepoznati ili uvrijediti, oni nisu moja tema. Jedina stvar gdje se mogu svi prepoznati, ali ćute, je jedan moj kraći esej koji se zove Praštajte sinovi srpski, koji su ne znam koliko portala prenijelo, svi u RS-u i masa u Srbiji su prenijeli taj tekst, gdje se ja govorim Praštajte sinovi srpski, govorim o onim momcima koji su poginuli i govorim o ovim danas, ne mogu reći, nemam adekvatan izraz za naše političare. Oni se tu mogu prepoznati, ali ćute. Što se tiče dijela, teško da se iko može prepoznati, oni meni nisu interesantni da pisao. Pa planiram početak, sredinu i kraj. Znači, moram imati start i moram imati kraj, bez kraja ne krećem. A onda između, to je nešto što popunjavam emocijama, što popunjavam doživljenim ili nečim što želim da doživim. Jednostavno, naravno se prepustim, nemam baš toliki plan pa da ja se nešto znam od A do Ž kako će to da ide. Krenem i onda kako ide, tako i pišem. Kako se osjećam u datom momentu, tako i pišem. Kad imate osjećaj gorčine, on ne može trajati mjesec dana. Ali u momentu kad pišem, ako je osjećam gorčinu, ja je pretočim u rečenicu. Ako sam sutra sretan i zadovoljan, ja ću i to da opišem. Mnogo zavisi od trenutnog raspoloženja. To je moje sve emocije, moje raspoloženje, moja je misao. Tako da nemam potrebe da planiram unaprijed šta ću gdje napisati i reći, nego jednostavno važna je priča. Ja moram da znam priču, kako ide i kako će završiti. Sve ostalo je, ja ne znam ako je neko od vas pročitao 7. dan, tu nema neke radnje. Vrlo malo dešavanja ima, sve ostalo je doživljaj i emocija. A zato vam stvarno treba trenutno stanje, a ne nikako planiranje. Skupo se dobro kako. Pa kažu, Stanislava, kažu, kad je čovjek mlad, čovjek, žena, nebitno, on je zaljubljen, on je pun ljubavi, on je pun sreće, on hoda 3 metra iznad zemlje i vjerovatno tad u nečem prepozna, u nekome prepozna nešto. Međutim, kad se uđe u neke ozbiljnije godine,
teško vas neko može oduševiti kad imate 40-50 godina, jer sve sam to vidio, sve sam to prošao, sve sam već doživio. Naravno, uvijek postoje izuzeci, ali nisu pravila. Ko je naučio da piše, ko voli da piše, ko umije da piše, njemu ta muza, jeli, i ne treba. Malo sam ožedio. Eto, jesmo se ispričali? Ako smo se ispričali, evo sat vremena, Boga. Ne znam šta je Marijana planirala. A Partizan mi gubi. Pošto smo došli do kraja, mislim, jel ono, sat vremena je sasvim dovoljno, udavio sam vas. Nadam se da ćete nekad pročitati ono što sam ja napisao, a kad bude prilike ja ću vratiti promocije. Beograd, Novi Sad, u subotu sam bio 2 puta, 3 u srpski. Pa o tom potom, čuće se. Marijana. Sve je duša, kao što je sve ljubav. Samo ljudi bez duše, bez emocija, hladni, ja ih ne znam. Sa ljubavi, nekog volite, voli vas duša, kako kažu, voli me, duša me boli za nekim. To je taj zbir emocija, koji svako nosi u sebi. Pa možda se nekad vidimo na nekoj promociji pa ću ja pričati opet. Malo mi je ovo, neobično mi je pa se nalazim baš najbolje, ali opet vam kaže, ja radim u policiji pa ako sam kakvu glupost izvalio, 30 godina službe ostavilo traga. Hvala vama koji ste slušali. Budite pozdravljeni.